Bamwe ba atongeria bambe umbithi kuma kaunti ya Tharaka Nithi ni barombete Gen Z guteria maandamano jaria babanganitie ntuku ya rujo bakiuga gutino batubwajo ni untu thirikari ni rikitie kurekia rwaria rwa finance bill. Amwe na buu ni barombete thirikari guchunkuna ni mbio yongwa igutuma mbecha irega kung'ana Kenya bakiuga mbecha iria nyingi cia Kenya ciuraga gukurukira unkumania. Ni bakuoneka kinya kwithirwa bagikenera nthuki mbithi kuma Tharaka Nithi ni kwithirwa batironeka kwithukira abunge ta uria gukujirwa ntere ingi. Warira mbeu mbithi babangirite kuthithia mbere maandamano ntugo ya ruhu. Bamwe bagondeni ya kaunti ya Tharaka Nithi ibauritie barabangi barekana na maandamano mamu bakiuga ati tayari ibagwatite kira barendagarira Rais William Ruto ateyanirie bill ya kigina. Bariuga utongoria bwa murengo wa Azimio ibubutigitwe bukingagira maandamano mama nuntu bwa kwiguna bobongwa. Ntiuga maandamano malume meku nonto the president is our boss of the country, we respect him na nitugwetikia hata tudanganya na tubenetie for a very long time. Nitugwetikia by now twatigana maandamano all our intojonde tukwaleria igatuika jia kubingu ugo tukupewa kanya kakuthikirerua tukandamanira ki nokore gwo tukiandamana twina intentions cienge iteciabo finance bill mukuru lenganite mbitini egwite karuo mbitiane kurekia ruo mukuru no ni mbitino ni muntu no menganite akina ligwa atiri kande bubu mbiti aligwa kande bubu tale bwa karuo bulena sababu yenge. I want to say that Azimio leaders anoka national wide Azimio leaders maratonyere untuyo no tuka politicized maandamano malonto niyo president na aretikire etikira meka lendi marania na youths nitwetikire gukuru anatwi nitwetikire kunika lakini under one condition tuterwa tumetenga na tutibenwa undu ribu thirikari ya Kenya kwanza maingi mamenyeretie ibakathite abunge bagonu ntu bagwitikiria kurekana na bill no. Our MPs ambao walikuwa wamevote yes anamo ni maraugire wamesikiza youths na huku president yauga magwetekania nabu, kwa hivyo wakuja kwa mwananchi wa kawaida waongee, tunaheshimu hiyo. Nkuruki ibakathite mbeu mbithi bantereche Tharaka nuntu bwa kurega kuthingatira mataro makwinyangia michemanio ya atongoria bago bakiwetaga ngerekano ya mwothi wa kanchemo ya ntereche Marimanti urari na mubunge Tonga Murugara na Patrick Munene. Ni Tharaka ni none unity mbega muno kuri Gen Z no egwitwa Gen Z untu ni none mambatirite despite Gitonga Murugara na Patrick Munene maripo na mavotire yes ni none Gen Z itaina thina na nona mena positivity muno about GG gutwika na kwigwa na votire yes ni makuona maendeleo ma GG amareterete kuri Tharaka constituency thirikari ino lakini negwiria auga no akwigwa kiriro kiao na auga unto president ni muratwae personally agekara nthi na president unto ali committee ya JIRAC agerie kwereza president bumankirotha Gen Z ino iri Kenya yonthe tetheka na cia chama twikite makama ndira youth mathi mari arebi mabalaganie kiathokera kira ikirutike Tharaka but I want to thank the Gen Z's Tharaka nundu ni mabotire gutwika kam mathikiria tongoria mao ni marungamite mutongoria untu nitaka matethetie otherwise ukigua ate matethetie macha kuthia against we kugwa na mama andherwa na magori wanchobi wanakula lakini magenda kwa mutongoria onwaji wajiji amanogu ibakuromba thirikari ithikirie matheta mambe mbithi ithirie winyangi bwa mbia cia mwingi kenda yona mbia ikugana cha kuthithia mbere mirandi ya uthina mbere. Genezo zeni yete kuandamana nuntu wa finance bill yonka Genezo zendi ni kuandamana nuntu wa mbia cia mwananchi kuyo na igaka guntu kungi kwingi ningitumio kuona makiuma bau Nyeri makathi makabebia supermarket ya mumbungu wa Kieni kankwira na siasa mamo kuona makimobilize generation yene no gukutharaka nithi andamana ni bakinya bantu ana generation yenu yambire kuyuria ciuria enyomba ira twiguchani ciakitwe na mbia ciari cia thirikari ciakitwe kwa muntu ticietu makathie kuna makabibia nyombeni ni maishu bunge ni malete mswanda mwega gutwike antu makiandikwa ni makwandikwa kwena uwazi untu county imingi kana gukugo untu gukwenge nwithagira antu tona advertisement lakini kwandikanirwe. Kiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.